Abato ho ensensema sorry ye e man no so metre 2020 abato wa wini biaya edi ekokopie Supreme Court atese ajajo forso tinati e hwehwe wo mo ensemu no de bebe to dwa ene se MPP amanyoko no na tese wo mo edi eye enkunim na ebransem we esi ye no emu anu ne ne tese ye hu ya ne se ne ba na bi circulate and na many social media phone ubi phone internet baby a ube wonu say MPP for na nipa da sani atena se na wire comparison e de afa ho say bawumia ene yam papa Alan Cash ye papa Alan Kwadwo Chematin aduro nani ni say Alan Cash no wono wan na wo baba begina 2024 abatuo no amayato eye ne so abana se de ensensem no ekono no kompo ema yam papa wono abom Kennedy akomprekon Japan awoye MP Edema Asen Central wadana no esu ensenmu eka se ade womo eye no ebe destroy MPP womo party no because womo ede Alan versus Bawumia ababa beto wono no ebe ma payment me wasi bi baba be sorry na enumu no ama NDC fo no aba benya chance ewo womo eso na ebusuafo ene dayi wodi for 99 ewo menchen wodi for yi wa hyenkom ede afaga na ya batuo no ho se de o kan ye ede fa seat parliamentary seat no se NDC for betiki ya majority and aso betiki more abemu wo kasa ye enso ede efa se ya abatuo no so no ebe kwakopie mu ewo court eno so sa pepepe na ekokopie mu na ene dayi owo deep revelation ede efa 2024 abatuo no ehun achese woni de nkunimdie no kwampo no ebekọ ede ama nyina ejina eye enhyehyeye a ebekọ so ewo both parties no wo afana ebusiafo odifo yi ewo menchen wa hanum kame ho ne yema no akwaba na se de ensem no etie no emu enchemu no wonfa entudwa emfa emaye odifo me mu akwaba ya nua me nua ba odifo bibi abakọ die Yesu adom na wo so nyame adom so me ho ye the youngest prophet and pa odifo ya ensama asore edefa abato 2024 ye nyandu baby anso eno wadwen na se wo bia edwen esan se ebinu mususu se this 2020 abato ne se de anko ye 2024 de wo mo ni adawo anything for ya papa my papa no kwampo bekasa yesem ebe ye fireworks because 2024 wo ni adawo se aboa wo every before so dia jese ni na mo problem Bawumia versus Alan Cash odifo de ekoyini se de nyoma eko no sen na wo hu no ewo hunhum afam America chia na Asante Hini na mechia Kofi Boachi police penyi wakwa kundenya magana ya meshira no na mechia me boss Kofata Motus eduba me jifisa se me kwa brochi ono bo ame trams play kwa brochi ba na me bobo ti wa penji papa to no kwa boso kan Kofata etwon ka se 99 se obecho jif ko na mechia eye too much moderator any workers wa hanyina na meshira mu nyina one say asema to platform is no make our man channel say this is not the time I say yeah so for yemra bontin na ye be kasa nyame si na say na do afa the seat me kasa me nka se ne wo pena no enya sa na nyame yi kire me se me ke bia na enya se na wo pena no enya sa na me nyame yi kire me okay. I was in Rainbow Radio on the 16th of June. They made me say, "Mom, say Comrade Japan in the Rainbow Radio." A catch a Comrade Japan said, "NDC for they should plan for next 4 years, which is 2024. But 2026, no, I'm going to perform some cassette, no. Okay. But Bonnie be among the Lawrence that time, no, I'm going to Lawrence Chow since 2008. Now Lawrence, once now Lawrence was so apart from Mohammed Chino, Obi Baba, but me kind no." Omafo enti ye boguye ana me kan say
20th of June now and before call promise no on betu sa aba na ewie no na most the MPs elusomum seat we am yi kire me say dua kese na esio no nwa na esha na ase nyina no ne nyina frama ebubu ni nyina eguye ene be kakra bi bi san so ne course wo. Thank you. Na that day na me fa no kwa amafo di matema kasa na president prophecy ni be mu no ana kwa Japan ni filo esa invite me on the 10th of July. Papa mo fa remove for se me boa. Ghana we for fast news we. Ana me ka se betu aba na wie ni. NDC benya more seat in parliament. But the main seat in the party they can't omo to me fa. Okay. Ana me ba on my channel on the 14th of June. Ana me can say Ghana e betu aba na wie no. E be sa ko court bio. But e ko si bebia. Te say ase we betu dwa. Me kwa me na kro me say omo di ba o mia picture abobo ho. Na asema obisa mi enedi. Ka me pese make about politics now. Me minya politics. Okay. Me pese make ho asem. Pese me hye ho kon now. But kakra metima ka fa ho ne kakra metima ka fa ho ne say MPP for eyi kire wo ho. Okay. NDC for so eyi kire dey e wo ho. Okay. Me menjira wa party echi. Okay. Me menjira one party echi. Because me can say Kananadu Owin City aso ofo nyina mo ye kambum na ye mo fa paibo ta na chi na baby atochima na ade ewo nimu no onyin pie na hotobro man no etika me mmoso ba em say ne ono bokena Japan kai no kan kwa so ano no. Okay. Obia betima gine bi obia betima gine bi but and before the all angles toko bi amerem bia be be fe bia no se MP for say yentu aba na ye point the leader say na ka ye omutu ya na do winner la cash na angle be fe bia Mahama kita konya no. Okay. All the angles be fe bia no Mahama kita ekonya no. Okay. Twi 2024 Mahama kita ekonya no de din but some person me je ko fi Mahama semu a secret ni e ba ko pe ki ni ada say Nanando aka ni 1 year and I say 6 months of all resign. On resign fra konya ne so. No fra konya ne ma ba omia. Me say people person continue 8 years ni biom dia and asema make tie e be boa o. Okay. Okay. Some before say Mahama no obedi bi. The time so na Ghana force Mahama obedi bi. The power from na dia. And some before pa Sakana Nanado aka ni 1 year. I do so 8 years no. Or resign. Okay. No hand ekonya back from Bawumia. Na je say Bawumia memetina so. O de ma Bawumia. Na so omo tu omo way omo fa ne say. Omo flag bearer. Flag bearership na. Bawumia be fa city no. Okay. O fa city na oba wini Mahama. Oh, okay. But mo anya ne sa na mo si open yetu aba. Me dunya me watasoro. Mama, okete kunya ni si. Na odifo said ya wo ka say year 2024 abato no anase akonya no all the angles no den ya ye papa John Dramani Mahama former president ono na ekurem na say wo kura ademu de e ba ne say na obi sori afri na akonya so ama obi aba betina so keke ne etimi ye nsesan ye ma ade ne dan ba nipa na afa. One say de bia me kama sam say ka aso for kwa ponene kwa say ke yembo mpa ma politicians. Okay. Because niema omu fem ansa na omu press city no e na anode. Is a bomb pie ma party bi say party we me party o ma power and a party we na there be. Because niema omu fem no is too much. E bi mi wura ba bia no kwese omu wura. Because nipa na bomb pie ma no ono so akobon sam chese obon sam no. Okay. It's a bed no pie but they be taste a pie bono. Okay. What you see? Aha. But on say obi ka se odifo a. Odifo bia no Erade yi kro na otiso no hinta sem e den e kire wo. Okay. Niete na asofo e ka politics asem no anaso mo ka ekunya no ho asem no ase kire nie. Okay. Say bia betu aba. Na itokwa besi wo my Ghana.
Ana se moja be hwe o my Ghana dia e wade be time yi hinta se bi dia ba okay na wo wa beka se ne be nipa ne wo man be hwe ahwe yie se be okoto aba no be careful ana se mo presit no mo say ade no mo mani nda ho okay eti se nyame yi ni hinta se ma me 99 de nyame yi ni hinta se nkyere me a enye ne wo be ye ode no ene nyame be de dia kyere me o okay ne be ye onwo no ene ba de be ka kyere me se me ka kyere o eno so na be bem once na me can say NDC be fa more sit in parliament but the main sit to me fa na ma for doubt come Japan Rainbow Radio mo bisa no o se na be ye den na do betima bu oman no ana me se hwe aja kobra me nya ba ju say NDC na pipi for omutan mo ho ye omutu anyagu ye ni wa bontin na mahama betre kunya so no na ofre ye papa kufuo da opa dwenkyere bia so obeko Lawrence party ne dia beko ne che no okwa ye papa kufuo nchen okay na omo saka ma eti asese se na do papa wa ka obechi Lawrence atum banana be so bae no opa dwenkyere bia okwa Lawrence ho ite na opa so kire me 99 sen okay te ye MPP na me NDC ni a me fa so tro me boss tro na ase me kire pese mo kire se omo to ya adwen e di make life ite say yeso yema ye ne eden eda ho me minya politics okay but the wono ofi say part we by e boawa tumano me ma obi me kan kire say tuma part we no ba ebe boa no na emo wo okay eti wo akasa to nwofo na che say Alan ye papa Alan Kwadwo Chematen ehun yin so wo mo ebe yi no say wo meme ye omo flag bearer MPP for omo flag bearer Obapa Alan Cash the time Alan Cash buy e betima bua no time na ka Mahama pre 2012 time no Mahama Alan Cash ban ne obayi nne okay obanne obewinne o pass ma making mo da video we mo keep video no to tell you video we mo keep video no gently to e for me na me record date nyina da go ye bibia date wo come phone we no e ma me date okay etimi record to wo gently to pa gently salaka sister nne o wini ba o nne o wini obi a o party mu nne no ba obewusu ma be win hands down okay na do poni oh bra thank you na two oh so me koya no mo pray na me kasa ba na me say adefo fe ebebom okay nukura eni ekonya no ho okay konya no mo pray no nukura eni e fe be mafia work wow mafia na no word no opacity no because who bomb pa say party we ko party we make sure say me mafia we dey me mafia eti toko bi ebesili bi e wode ma fa bia obeye okay eti mesele bi before say mo pretty poster no di gwabon ti na e papa kana Japan kan no muntie ni because emwa do kwa na maka kire mo no na ebeti ma boa mo na maka kire mo no but the spiritual way so no susumu no baomia onye fit okay susumu no baomia onye fit na onya fit ba me se wade pa bo se ewade ma na hoden what I say ewade ma na hoden onya fit asin ye ni nipadua mu ana se nipadua mu oni ahoden okay yeah the spiritual way no ba me se wade pa bo se ansa na me ni be so no ewade ma na hoden sonko okay se na ewade bi ahoden bi ma akufado no o ma na hoden sonko because oya brantie na odi for said na won kasa ye mu na nka no de nka ehu enfa ye yi no ba wo boss nko ade ne yemwra mu ya asofo a wo mo ehye nkom ede efa abato ehu enu aya na wo mo enkom hye ne se woti eye koma se wahu bi sa enkom hye na aya na efrinyame ana wo mo ehye ema ehye se de ne oma ekona na no mahu se ade we de betimi ayese no mo bebeka na yo what say because me person me say nyame na leave the politics David okay what is nyame empe politics okay because politics no e dey say obi a okoji sikaduru intro wo mu okay obehwe muja okay
mpeku nyina wo mu what is here mafia work enti na mafia work thank you ba nyame yi de hinta asem ni pia nyame timi yi se nipa wo ye leader on konwa no ebeto no ba nyame yi kirew eni hone mu no mafia work so bo mo fa na esi o pintin dia wonu no betima fa because na me konwa be fie na edu wo so kra wo fie kra se ba be bia de kra na utu na obi disika be top nya ne ko no kre na so fo na ya na ebinum eba bonti be kan sam bi no hye nkom no ebi yuso mo mind o ma adwen e na mo dika o mo say chance we come away eti chance come away dia bitawe chi na me gina ho na me ka say we na be wini teni yo ebi mu do ma adwen e na I find say o mo make comment others here oh party be wini nipa we be o be fa so be come na nipa no we lose hwe the secret in NDC party no onu say NDC party na esi mosquito ni mahama naso esi no youth na ba o nim NDC panyin bi abio but NDC flag no still it has so slim or north so mahama ko a 2024 echi no I say be slim no be fa flag no ya me yi ni pa no nipa ko ni kire ni ite be se ni be ni pa no ka say efe na ko hwe ni kasa mu yie on be ni ho ase ni kasa na fo boko ekunya no betumi afa ba now ne dia ye ka before the dia na do pa e papa na do pa so pa say ba o mi akodia si fo boko 1 year time na ba o mi e be take over ba me be take ekunya no ba so pa dia and the seat no musa betumi aka ba se mo nya ni sa na ye ntu aba obi a obe wini bia oba gina mama obe wini hands down otu muta mama obe wini hands down odifo we de enche ye di onkomodidie no ebeba na wie ye na mepese mi hunu ye say wama ya tia say politicians and say womo pra konwa no ye mafia work ni pakumwom ne ne ho nkro ne ba ewo ye eso eno no na osofo a politician and say obi a wo pra konwa aba won nchen na wama wusika say bompa ye efa ema no wasa wonje because unim say ade a wo mo eye ni pe obakwa bosonso obeyese obekumunwa obesiwi na ni nyina mu no obesa aba wona so obeka say jena bompa ye mame no sika na waje ne ebenya ensusonso wo sofo no so ana say mpa ye na wo bebo no ebetimi asesa nyame etirimupo ebi ana one thing is say question be say nipa na politician no this can buy no wan fa ma say Jibril ose for bompa ye so seed ma be so seed kai me wo pa bom the seed no be so seed o so seed ni ma nyame nipa nyame difo nyame nipa ma so seed we etipa cho kai no pa bom na me ko gine bi se na be ya metima ye den anya seed no what is here eti se wo yo difo papa wo ye genuine prophet na nyame de wo kasa 24 hours wo te ba de asa no kasa dia Ewade be yi ekunya ne hit asem a kire wo ne ewade ayi ekunya ne chiwade a kire wo ne ewade ayi akwankyira a ese oya a wodi benya sa tumi no so a kire wo sa no aka kire no de se aka kire ne wi a obo se answer na nipa ne be jiwedi no ewade be yi nipa ko na kasa ne hit asem e da kire so fo no na waka kire no etunya kapabo se papa we asem okay 100% and kure eto hono oba be jiwedi aso di for no oba be jiwedi eto on that vetting road no say me ko obusam chebiu wow make point make ma ono on that vetting road say o ko obusam chebiu but end up say uyo di for say me say no na e fa say ona be kenya pa aba mani asem ka ona bo aba mani say 99 e wa bra ana 99 me bra e pese obua me eti ma so seed 1 seed jira sa seed 1 seed we sunu na bua me na me sumi ko tra me ko pray akunya ni bia enye ni 1 seed ni se oda be bua folenti no na se eye chinchina by force nyame emu ana se obeko efi akuma na odi ba no okay akuma na odi ba ti se ahata wo mu ana ahomaso wo mu ana ahata na ahomaso wo mu ana ana skanibri eda wa fa ana
eti we nyina se nyakopo yi kire wo difo no o ye honorable na nyame yi kire me nie akonya no uni konya wo ho okay but ye mo mpae e be nya kwankire we se niema e ba de betime sesa niema o nyame timi sesa niema yes because obi wo hoko betime go to the sense any ejina ye bibi fa what is here say ye kwankire we a still say o te wade ni okay say akwankire na mo ye no say wade say ye man pa no we ye no etisen ya be ya kire obium enye ya wade be ya kire ebe ya wade be ya kire etino the direction also yeah last year I think 2019 mu ebe dia dance be fa e papa despot ho say the despot is the only person in Ghana here Ghana despot pe any nipa o tini party a obetima break NDC MPP okay but nyame ye kire me no what is here e won say ka kire me say ni kra na tini mu no empe konwa no but nipa o ye Ghana ha nyina say onu pe nipa o tini party a obetima break home true but ni so ni impe city no okay but ko hunemu ko bona mane so jitum say obesta na tini party abade a me awade me kire on ye say mane ye ana me ka kire wade say wade yisa hintasem kire mansa wade yisa hintasem kire me wo say wade ka kire me say ne kra ne po but wade ka kire me say ojitum so be yeso a wade yi na kwa kire mame enye odwanku enye bibia ye but ade kito bi pe uche no ko ye sa ade no asa se na otimi kan sa ade no otimi kan vote but manata ko pisa fm anata atwa be 1 year omo ma wo kwan omo ma me kwan ye video no on my channel sofo bia obe twan trobi tu sa guys mo ge a otuju me fa ne sen Priscilla okay Priscilla on Facebook social media o ma washi o tu washi kwa what as here so be fit kuma so say bla 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 e fa no say appear so den obe twan trobi sa girl no say girl no the managers eneni edida o ka sa story no so for when me share sa come no we to ho no we o my channel no o share video na no Dominica Papa FM say yanya ya channel say this my baba yo ma panyi o Ghana na o try me no hwe ne to the last minute akwara kitu 13 years ko bi kutuju na nim e pa ne che nyame asoma me force ho anyway social media o mabio wa yira wayira etimina tena de me kasa maka what say nyame frɛ no ahombrase ka ho obra ho asem mo a nyame da adom e mo ba o ma wo so a adom no e be kɔ odi for we de den na obeka che party 2 yi na ye MPP amanyoko ni NDC amanyoko no na ye mfa ye nkomodidie no ensia enesa na wa che wachi akwan so e de amatie fo a wo mo ehwe wo kakra amatimi aka ne se NDC ni MPP me not deny me how me say Ghana a business country. Ghana a business country. Tema port duty is too much. Sika ne odi pan di to ade no wa amonone no. Obeyi ne man wa Ghana ha or try more than times 10. Ade boni nko a. Eti yesremo. Ye ma panyi na nado. Shetema port maye because ukofo na egu hono no duty ne was too much. Na mra form se na be ye on betima kra ne mabo man no mu na ya yesu ya ka o man no se timi akoto bi akoton na abochi fo no mu hi o brakra ugo be fu play fi abochi Ghana ha kwa abochire akofa ne maba na ba be yi ne ma na onji so osako bobosuya na ne ma otimi yi ne ma na ban sasa afa ne ma isre enisi ne pipi isremo ebi o man ne ko no ese mu na man ne hye musawo mu na muteni Ghana mu na mu ro Ghana isremo uma so dwem emro man no mu na man for politics and rascality mu sibiwa be bia edu no mu di politics and rubber bia okona mu a mu pretty posters en na mabontin na we ko no mpa mo chomo jai why mo jai no fa pa bo etem party na chi se na be ya the leader of the party no nyakopon nyansa odi man out the winning betre ko nyanso mu odi ye bibipa ebo man no no man nya ne tuma pa eden efra before no manie unya mo abetima frem unya ipabo bia chusu bia abetima frem me ye ka yasa mo kire me so wa bro kire o amonani o mami hi WhatsApp na me hu just come picture make ka hita sama kire mo bisa bo chifo no mo beka ma sama kire mo 0249 050278 0249
050278 and Vodafone so nie 0209 528989 0209 528989 Prophet Benjamin Nanaya Osetutu ma so di Yehovah Beye Prayer Ministry ya me shiro bibia otie too much ya me shira mu nyina video we ba post Prophet na make to no muncho date ni to ho na next time ba no ma kire mu NDC fo nipa flag no ekita no ya me shiro bibia Everything for papa Prophet 99 Prophet Nana Osetutu ena wakasa enono and the youngest prophet in town. Samane de opepa nti wa money bia na wo kana adom no asha enesa. Na everything for ha ena yedi ebesie ensema ye papa akan won so wadwenche fa won enesen asemben so na wo susu se ana wo pese wo mbusa eye wogifoi fabra e wo comment section honum na emrepa me ye ni edi ahia we yensem ni nyina ano ede amai obetimi so follow yen our IG page and your Twitter page so @GH_ Facebook and so too much GH ekris kapa enemy din dasene yebesan edi ehia ebi makramo